BB channel thir tu hai inreng in chibe South China Sea muna China in Indo nungchang Guangdong muna August ni som ni palian thok anchung mek hi Indo nungchang in chukhin August ni som ni paku chen o ngati hi Indo nungchang China in anchuk ding hi US Taiwan le hilai khovel ram hnai le anin kar thu asi lai tak ani lein ngai ve na hlo le hi nga China in an thona san hi hilai tuipui anta ani ji suklang na le anro rel na hum sung mi in chu pui thailo ani ji suklang annum na ni hilai rambung hai hin China in tuipui an hum lin talu hi anin khok pui hle a tu lai nai khom khan Malaysia chun China an ram ahung lak pe chu dil lovin an foreign minister Hisamuddin chun an parliament in khom na khovel shi dingin na takin a soisel US khom hungtong suk ve ngalin China chun hinglaya ram chin lem angam zong hai chu in thi in sipesha na mangina vawa hinga khovelin shi eitur mek laya thangpui lem lawa amalak na hi in zaka thak le ati China in South China Sea muna Indo nungchang anin chung mek lai hin US chun U2 en thlang na vung na chu hilai mun China in vung phallo na ati na mun hin atir ni in China chun anshila hinga boruk umlaya US in en thlang na U2 ahung tir hi China chun nataka soiselin anin karborukin hine ka thanolem atuk an lau thu ashil nisin la khom US ruk chun hingang hi kannai jingjing ania tuta China in ulau taka ahung soisel hi atul na umno ati China Defense Ministry chun U2 hinglai mun no fly zone Northern Military muna phalna neilova hungvung hi live fire neilaya suk bui pha hle ti inashila US hin athil tho hi atop san ngal no chun US China in lai chin na inki masin hnung in sumdong ton na mishim dingna chanvo hai chen impoisak ton pek no na a hnunga hingang thil dit umlo South China Sea muna sap pe chun thil thanole masuk anin lau hle thu China chun anshil kumsang ni pakhat khom khan US en thak na vung na le Chinese fighters an lawin bo talein China pilot athi pha a US vung na ti nga thok mi som ni pali khom China hin an lo sheng pek ta bok lain boruk dit umlo atlung no na dingin China chun US ru film khur dingin an cha China le US boruk hi ilai South China Sea huna hin aso sang hle jinga asan chu ilai tuipui hi in sumdong ton na lampui poimo tak kumtina US Australian tel longa in sumdong na lampui poimo tak ani layani ram pakhatin atachai wangchun remchang no na thaile hilai tuipui kamvela ram sang hai ngaman tu hai ta ding khoma thilbui thlak ani hi US chun ashi jing lain international water ni dingin anum laya hilai ram hai thawang hopa hin nasatakin anrolani Forbes Newsin nisom ni paruk thari sang nisom nia ansuk langdanin intelligence report thar takachun China in aircraft carrier mun het South China Sea lai hin asim ti ani hi intelligence report in antar lang paidan chun hainan huna hin China People Liberation Army Navy plan chun aircraft carrier mun puiding lin tok takel an si manti hilai mun hi China ta dinga tuipui indona lo khoma munrem chang tak ania Yuli Beslem hi chu China ta dinga mun poimo top khok tui hnui lampui an sim hayan thok ralthum thatak tak mangin submarine khom bei atuk theina an thok veng him theina ding mun poimo ani anti sabok hilai mun hi intelligence report a antar langdan chun China hin kumsang ni somparuk dai takhan sin hi anlo chantani inan shila hunson no te a China chun Indo longlin asi ding nga be seyani hilai ram hai hin China hi tuipui ti nga Indo na tinga khom ral thum ting an khan no em lei hin aturam khoma an soisel ngam no bokani India le China in kar thu khom
fellow le thuthar dang hi zinga hinglai hin Pakistan khoma POK Gilgit Baltistana Daimar Basa dam bol tumin China le inremna 442 billion lai hu meitha khanan zik fela kumsang ni somni parita hi project hi zodinga ru manani hi di nona lein hinglai muna hai chu lamsho in buina na satak asuk bok India khoma boruk thilthai zingin indona thei thil thua hinglai mun LAC lai hin T20 tank surface to air missile le ral thum tam tak ansi khwa jing bok Times of India in nisom ni paruk thari sang nisom nya antar langa chun Chinese embassy New Delhi a Sunway dong chun India chun ngai tu na dang na ya rampan hi haing kara in shi thim na anum thu le thil pakhat le ya in lai chin na suksi te chu cha ati no thu ashila galwan huna thil tlung chu huntoi te khobel chanchina thil wang dui thak tak ania chu le in rampan hi hain ngai tu na thum hun na ya in rem na lampui andap anum thu ashil sabok India ruk chun China in rem na le hilai muna mungna annu mani chun tharum thole impoi sang no na hi aban sanangai aniti urtakin anshil ve thung India chun hinglai mun Israel ladaka hin sipei tam tak missile kilometer ni an thoka kilometer nga chen kap theina jang khai takel kuta choi thei choi hai chu asibel sa peibok chung hai changpui ding le ing huna khom che sung hal thei ding in India chun Su-30 MKI Jaguar Mirage 2000 Apache helicopter le Chinook heavy lift helicopter hai chu le Srinagar huna hin asive jingbok hinga Indian ma alang san chu China hin intol kir ati jinglaya helicopter fighter le ral thum tam tak asi khol jing le an khat to ka wungna hungtir deu jing le ani